Ji bo pêşkêşkirina xizmetên tenduristiyê ji welatiyên koçberan re, heyvasor a Kurd li tevahî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê tîmên xwe yên awarta ava kirine û xistine nav xebatê de. Yek ji van tîman, tîma li kampa Newroz e, ku bi rojan li wir dimînin û koçberan derman dikin. Ji ber sermaya zêde di zivistanê de, tîma li kampê diyar kir ku rojane zêdetirî 100 nexweşî pêşwazî dikin. سرمایه کو درباز بیه و ویزوستانی کو سری ملت تید کامپیدا روش گلکی زحمته جبر کو وكيد بين ابسط اسس الحياه الجامون نوت التامين كرن خيماته وتكيف خيماته هم جرمايه خد درباز بك هم سرمایه خد درباز بك يعني هوفين وزفستان حردو السريوان جرانته ناكونن گرمه ببینن ناكونن سرمه ببینن جبو او تدفئه كامل للسروان فجبر وياكي في سرما زاده بيد نوفون دوتي بلوف كرن واكتظاظ سكاني جد برضه يعني نزيد 10,000 انسان في كومبيدا فجبر وياكي واكيد بين كثافه سكانيه بلند برضه ف قريبك بتشوك تبع لوف كرنشي نحمي بيدك فاهم فدفي دامي دويدا ام بيجن بشكل عام نختلف دري ام روجت تقريبا ام بيجن بينجي شيست حفتينا خوش ام دربوز دكن دفي جائحه دويدا سات قد ذكر براحتي Ji ber belavbûna zêdeya nexweşiyê di nav kampê de heyvasor 24 saetan bi hev vegirê dide û xizmetên xwe bi rêk û pêk pêşkêş dike. أنا مخيمي نوروز بكرة مخيمي روج مخيمي هوليا مخيمي أبو خشب عريشة واشوكاني هيفان صور الحمو جهي خودي قري دفا في دما تالي دا براسي قلك نخوشي بلا بوند ناف زارو كادا وك أمد بيجن نزلاتي برد قلك چيبون هيفان صور حاضر بو درماني خو حاضر كر درماني إسعافي درماني زيدا شيان دا كامبارا جبو نخوشي مال ويدري بي درمان نمينن Hêjayê gotinê ye ku heyvasora Kurd di sala 2012 de û di demekê de kolê herêmê destekên alîkariyê kêm bûn hate damezrandin. Ji wê demê û heya niha ve, xizmetên xwe di hemû rewşan de bêwestan pêşkêş dike.